Kũringana na komishona wa Meru Jacob Ouma, mũrutwo ũmwe ũrĩa nĩ mwanake kuma kaunti ĩyo nĩakuĩte ũtukũ wa gũkia kwa mũthenya wa mwambĩrĩrio rĩrĩa ekwĩrĩgagĩrĩrwo gũtabania kĩgeranio gĩa KCSE, akĩongerera atĩ kwĩna angĩ erĩ matanahĩirwo na twana o ũtukũ ũcio. Tunasikitika kwamba hadi kufikia saa 6 za usiku leo tumempoteza mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na mabenati wawili ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru. Ohugete nĩ marĩkĩtie kũgacĩrithia ũgitĩri mĩena ĩrĩa ĩkoragwo na haro cia mahiũ kaunti ya Meru na kũhotomia mĩhang'o ya igeranio. Kwanza kabisa hamna janga la njaa kwa wakati huu mahali popote, na swala la usalama kama wewe mwenyewe pia umekuwa makini, swala la usalama limedhibitiwa kwa sababu uvamizi na wizi wa ng'ombe kidogo ukiangalia utaona kwamba hali ile imepungua na hatui na ripoti za mara kwa mara. Hivyo basi hamna shida yoyote katika shule zile za eneo kame. Kaunti ya Nakuru, mũrutwo ũmwe nĩerĩgĩrĩirwo gũtabania kĩgeranio kĩu thibitarĩ thutha wa ihinda rĩa gũtanahĩrwo na mwana gũkinyanĩra hamwe na kĩgeranio. Saa 12 leo tulijulishwa kwamba kuna mwanafunzi mmoja ambaye alipata pengine atajifungua hivi karibuni ama leo, na tayari tumeweka mikakati ikiwa tutaruhusiwa na hospitali ama na daktari atafanyia mtihani pale hospitali. Ni mmoja kwa sasa hospitali kuu ya kaunti hapa. Ukihugukira kaunti ya Laikipia, makiria ma arutwo 10,000 nĩmerĩgĩrĩirwo gũtabania kĩgeranio kĩu. Komishona wa kaunti ĩno Onesmus Kiata akiuga ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie mĩena yothe na gũtirĩ thĩna o wothe wĩyumĩrĩtie. And in case of any issue, we have a strong team that has already been mobilized, a multi-agency team, in order to ensure that we successfully conclude this exercise. Kaunti ya Kisumu ona igeranio ici nĩ ihũrĩtwo cabi, arĩa mararũgamĩrĩra mĩhang'o ĩno makĩũrio magĩe na ũigĩrĩrĩki gũtigĩrĩra arutwo matirahũthĩra wara gũthiĩ mũgarũ na mawatho ma igeranio. All systems are in place, security wise, as he has mentioned. We don't have any doubt, and we believe our center managers are all ready. And as we started exams about 1 week ago, this is just all the centers will be involved today. We've arranged and provided adequate transport. At your back, we've got enough security, 2 for every school, not for every school, but for every center. Now they are called examination centers. And the buses and the vans are here, and we are set to go. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga. Oh boy.